นิตากลำผ้าอาจารย์ตาควายอีเหวตุเตะยายอิโซมีอินพีอาร์ประธานปูโทมัสทางเลียนปะเปียงเซกทรีปูเอสซีเลียนเปา Executive Committee Member ปีเตะไว้เตบ้านะ Local Council Member Terry และ Police Department อาปะตา Beth Artist ตุนยายสับคอมเทวตัลซาปัดปาทางบอยTexas apat nuzoi nuam le artist ya siam tagan omte waite bana zomin kwan member te teng teng le mi pe pai khom te teng teng tunin ipu pate minina chibai khatve kon buk thaka hi iki pat maun ka thugian di kon pat hoi ta kon pat mai na ka audience ka the na de na kon kanimem dinga now pang kum som ni nuailam bangzayamu khothon likhmim dole anyone who is at the age of 20 or below please raise your hand once I just want to see my audience okay can you please stand those who are in college right now those who are studying college anyone studying college all right so we have about a handful out here that's really great and how many of you have you passed out from college you might be working somewhere but how many of you have passed out from college so we have just a handful we should do better and I should tell you why and just for the advantage of the younger ones the English speaker among us I will use English now and then because since you're in America I guess when in Rome we must do as Romans do so sapau to kon help telling mo ka now pang te I advantage do the na di na ka address ud jek naw ma le hoila ma kon address jek dinga I kipa huai ka sa a hi chibang hun hoi tia kha non sabzia kuna hiai laka izomi pi te to kimu khoma ki hodina ka kiging ta ngei kia I've never expected that I will be able to stand here together with our Zomi diaspora community so far away from home and that I would come from the government of India to address all of you half of whom I believe must be American citizens by now hichibanga hun hoi tia kha izomi in kwante le amount of connection dana how to tenon gen ma bangwa pa how to palal boy tung to na ka kimu khak sa kuna ki pa hoi ka sa a chin lo pen ma hi ke ma le sum nei lo ai ki ale thu nei lo pen ki ma le ke experience apat le ke sep na pat le ke the na a om ti apat na banghiam sharing ihi na man swalo apoi mo dan kha wai ki kup zek u thwai ka sa a ma I om na pe wa tu lai na ya le I thei vek ta wa sapte na chisek wa we live in a global village ma khwai ka pat naw den na I zomi pi te hun khop to chibai ki bu ki na khwa khong ki kan to a koi khwa pat I ki pat naw ki thei chiat khwa ki nei chiat ei chmo himale tu lai ta ka khwa mun teng ki connect hi na kha global village hi na tak zia khen chen why global village ai om nawa kha I om na pe wa I identity wa poimo na kha oma hiya mi hing kha identity ne ki ale bangma ki hilawa hi ho chika gen tunga kha ipiana patin America banga ipian ma patina chi kha kana thia san lam sekin ipiang ma a kha imin di bangon phuak sak taw bang mo helaka India bang achu gender kha ki gen thei lawai chianga khau chi zaka imin di kha ki thei lawen chen India kha gender selection akilau zakina banga gender identification ki nei thei kia sexual identification ki thei kia heleleng helaka bang kha min kha ki pat na hi min kha poimu a hi lai siang thoi ta le leng
Bible amina na hek sakun khopom chio amasa Abraham bangkha amin masa bangale Abraham chio chima banga Sarah bang min masa bang Sarai ke the Jesu bang leng amin tuam te bang bangale chi le nan gen theo ya Jesu min kha bang Chris le hi Emmanuel le hi ma wai bang le hi lai chu huchi ziaka amin te kha khiat naom vek huchi ziaka kha identity ki chi kha amasa a kha poimu a hi I identity ine ki ole khovel a ipian tunga pata kha I namasa om pen kha identity hi why identity hi dungzu ya kha ei mi hing te yai khovel a yom na a ipiang a pata idam sung tana kha isi tanpha kha I thei ding kha ine detu kha imin ikap betu hiya why te ba na kha yon hi non ibe min bangai thei mai thia inam ichi bangon hi tadinga inam ichi a hi te teng teng ikikai khom nau zomi ai gele zo suan hi nau why hiya why pin kha apoi mo na kha direct ka kon gen main nam dang khat apatena kon gen dinga kum sang asim paisa ina mosi hun laina pathianina Israel tate kichi anabo saka ma angel to zakopa kiswal laina namin bangaya chia kanin kamin zakopa hi chia tuna namin zakopa hinon take dinga Israel a hitading hi china amina na hek sak ma why ha Israel nam ki patna hiya hileleng Israel te khang thu lai siang thu yatina lai siang thu ba na yeta leleng kha no people in the world has been as persecuted as troubled, as disaggregated as the Jews are throughout its 2,000 plus history. Amao to kasoya omcha omlo so. If you look at it, the pharaohs tried to do away with them, he failed. And then the Canaanites and those who lived in the promised land, they tried to do away with them, and that yet they failed. The Babylonians came, Nebuchadnezzar came, he tried and failed. And after that, the Romans, then after the destruction of Jerusalem in 70 AD, then they were dispersed across the world, and that's when the word diaspora was invented. They were the first original diaspora community. Hiya zomi kichi zomi diaspora ichidiama hiya ikikun khom igam apata kha mundang ai pot hiat a iomu akipat na kha ama sa pen original pen te kha judati yaitso edi som sagi a kha Jerusalem khwa suksiata Rome tena suksiata kha Jerusalem na ting thing non ke diwa chi ta kha some Jews went south towards Egypt and then to North Africa, and from there they migrated up Europe, but everywhere they went they were persecuted, they were not liked, primarily because they were too successful in some cases and for other reasons also. Some of the groups went towards southeastern Europe and from there towards Russia. Other groups came all the way to India also, and some of the diaspora communities have an unbroken tradition right from those days. But the one common theme is they do not even have a single language. They do not have a common religion also, although most of them were Judaism, following Judaism and practicing it. They do not have any common nationality, no land to call their own, nothing except what they call the portable fatherland. That is the Bible, which is the basis of their culture. And that's the inspiration that I want to take from the people from the Jewish people today. Gam khat le nei lo wei chu. Paule ham le khat le nei khom lo. Why bana kha anek ta ko leng ki bang lo. Adu da no le ki bang lo, ame le puam tan no le ki bang lo. Here mi khat an le te yai zuda hi chai gen thi o om lo di chu. Ame la kha zuda me lom lo i chiang kha. Hile leng avek wa kha zuda ka hiu ziu ka hiu chi mo why a identity a kep bit now kha a custom a culture a kep bit zia ka hi e zo mi te leng kha hia ya I om chena gamdanga izin hia gamdanga evateng akhangina iteng thei ai mai thei dinga hile leng hu chi hu na kha zuda ten a hi thei wale en leng bangzia ka hi thei lo ding mo if the Jews can do it, then we can do it too. We may not have land here, we may not have political representation, but
we have to learn from the Jews how they survived and how they thrived in the land which is not their own. But in those circumstances also, it doesn't mean that we should violate the norms of the people who welcome us. We should respect their norms, we should respect their laws, and we should respect the fact that they welcome us with open arms. Why they think respect ding? Hilele why they ma na hampat now ka? How fortunate you are that all the Jomis here in this community today end up in the country called the United States of America, which has more liberty than most countries in the world. Why can hampat now ka? Because your culture is not suppressed here. All the songs that we can sing today, all the music that we can play, and the speeches that we can make, everything that you have, the traditions that you celebrate, the clothes that you wear, the food that you eat, all these things are possible because you live in what they call the land of the free. Why pen ha hampa na kisak na? Why pen ha opportunity hit siya piya ka pen ha? Hoy taka i-capitalize ding wahi. Iran gam yam ay kia le huaya gam ak ki suppress de natia ha. Why tia omleo te ha? Hit si banga freedom imu te kimut helo ding hi. Hucha freedom hoy taka ini namun ana ha ko le. Hiay a zomi identity na sukmang zen wale chu kwa ma dang mo hilo hi. Tunga kinga hi. So please feel free to use the freedom that is enjoined to you because of the constitution of this land, which allows you to enjoy free reign of full liberties. Why ti ting kha zatdan kha hon siamun la? Why te bang china isang thia? Tuna ituba gen ma ahia. Ika ipaw le ham bang kha dena President Puinan gen na kha pau ya pau tuam nei kha som thum lam bang pha mo. Why sa le tam salai ya? Huchiyam hi inchen. Why te bang kha promote ding? Why bang hi pa? Why bang na musician tuam tomi nei teo dena on ki pan talsa ki pati tali ay dang mi tuam ti tali ay kila local ti tali. Music leng isil ding ma. Ile why music isil kom kuma la leng dena ila sak bang kha sap la le ke sa sap kang te la le ke sa la le ke sa. Why te bang aleng kha I promote dening mau. Why te a promote wa mau successful na dia kha en hoi taka incentivize nai. Bang china incentivize thei dia. YouTube video bang abol wale why te bang a video bang et sak ni. Et sakina share ni. Why kung aka monetize thei na ding wa kha nak taka follower tam so sema nei thei na ding wa. Office kai ai kia le isep na nei chia ti wa isep pi te kyang bang kha hi ka music ko wa hi ka hi thiu chia ban ba na kha hil thei ding ma hu chidani na hi thei le amau ki pan pi kha hi dena thugen ena gen na kha ele e ki pa toy ki ale kwanon pa toy ding a chi na pe na kha why te khong hi ki pa toy thei na pen kha hu chi na imi isate music siama hi chi kha midang tenon thei pi leo amaon sang sem leo hon sang sem dung zui wa kha ilate leon toy sang sem de un chin hwaya pat zomi kwa aya chi kha zomi ki chi banga ya chi kha hon thei kha di wa hi ma itempai nau om chiata itempai nau om chiata ke bang kha tempai na di gen hile la sa thei lo pol kai chu in la KLO achiwa lam ka khwa khong kha KLO te soprano la hichia lo bass la hichia lo alto la hichia lo akikala naupan lai bang achu la pol khong atelut sam hilele I o kha adok diu lao huchi sia ka aging lo na sak diu chi hin chen aging lo sa te loi ko chu ko kha hwai kha isiam na lam hiloi chianga hileleng o hoi nei te na la sak teu kha siam thei pin na sak diu sap paw leng kha sap te sanga siam zoi sak ding hele leng ei pau sak changa leng ei pau asiam thei pena anal thei pena la phuak te ni phuak ding la pau siam te na nal dewa pau wai la pau siam te nal dewa phuak ding in sap kang pau siam te na nal dewa wai le hiat saka wai ma leng sak ding hu chia hile ei hon welcome te white culture white tondan le ki sa tak sak ding in ei culture leng kha ki pa toy wai leng ki toy sang thei ding wai here no kon ngai tua che na kon mu chiang ina kalung simanom kha no bang chin na ki mu diwa ma singkung swan son to ki bang nayo why singkung swan son ni chi om sia bang ya singkung bang ye ta le kha
ano kha ila on hin the na ding na mundanga iswan khia hilileng azung a hoi kele singkung kha ki swan khat cha hing lo di chu a hing zen zen ale leng singa bang hile aga hoi han piang lo di ma hoi aga hoi apian the na de kha azung kha khau ngai hoi taka zung kip ani ale kha koi piwa ki swan khele leng kha a hin na di chance kha zung kip lo nei sang kha hoi zo hi ma ho chi zia ka kha no zo mi na hi na pe no na ki mang hi lo wa wa zo mi ka hi chi na ki thei a hoi pian agu hoi taka agu a zung hoi taka na nei sa wa na om na ko le tal sa mi tai na yai la ka om mi tai na Japan Malaysia le gamdang tuam to moi tale na zo mi ni na ki thei na ka le hoi a kha lo ching taka om thei din hi hu chi zia ki na hi na te ki thei tum dinga hoi te mang hit lo wa yom na ka le kha mi la ka lo ching takinom le leng kha mi isa hi na siak ma kha mi tuam to ma ding leng ki phatuam kha ding he tuna kha politics lama icha usiak ma hi la khong atung hi wa ma ami a edana kha ki dai lo hi siak mai na gam kha Myanmar lampang hai tai na India lampang hele politics kha aval khate loi hi wa alo ching wai ke hima le dena example again zuda te ngai to athak ni 1948 Israel ki chion ma aleng amau zuda te anamang that lo zia ko bang ya hi pe ma wa lo ching zia ko hi why were the Jews not extinguished as a community, as a nation, even when they did not have a political land to call their own? Please think about this. For 2,000 years after the destruction of Jerusalem, they could not return to their homeland, and yet everywhere they go, they were recognized as a Jewish community. Why? It's because they were successful in whatever that they do. Alo ching zia ko hi mi te tunga leng the ya omo mi te tunga ahi na pe umao siam pe no tu lai ta kale American community bangayan le look at the Jews ma some of the most successful people in America are Jews. Mark Zuckerberg bangkha itheo Facebook tu nia live video show om na bang le Facebook ai chu abang khat na bang Mark Zuckerberg le Jews ai chu ma huchima banga Jimmy Wales Wikipedia founder pen Jews ma Google nei tu te Google nei bol tu Sergey Brin chi bang why te bang le Jews ai chu bang zaka amao Jews te hi cha abai lo naw kha ai ke le culture la mable Steven Spielberg Scarlett Johansson chi te khong yai te teng teng le Jews ve kiu om na pe wa a lo chin zia kwa kha mang thang lo hiu why zaka leng lo ching ding zo mi khwak dang te sang a neu zo tuam tha lo hi tuna tu khanga lo ching pen hi ke mai thia we may not be too successful if we are the first generation settlers, but in order to become as successful as our neighbors and more successful to them so that we can contribute to their society as much as you contribute to ours, we have to ensure the upbringing of our children are ideal and aimed at excellence. Mi tunga kha tua victimhood complex kha nei tum lo ding keizo huchi kahi keizo namnya ma pat piang kahi keizo kapau le ko manon thei pi kiu ka anek te le tuam yai te teng teng ka suk mangal ki ale lo ching the lo ding kahi chi why mental ti in nei het lo ding hi ma why te pen kha i tuam na pen kha I hat na I convert thi zok ding hi ma why da kha nak ta kai ke sak dingun why da nu le paten kha responsibility na nei wa apiang apata kha in sung khong kha sa pau hil ngai lo on thei mai diu public school a kai chang wa ma pau ma kha ho pi tiu tiao ding in a kai leng kha pau ma a kai ding unaw te dim lama pata ki pani ale te dim chik de wa kha I khangu athum na tan leng kha apau thei diu ma ai ke le ke bang a pai tu pau sang hi ale leng huai ma huchi bang om te bang en leng kha huai ma sang a pau ding hu che yon huai a pata kha agu a khau chiang a kha atung lam te teng teng a leng kha ama hon le chiang wa kha I hil u ngai no lo ding a hi ma ane wai hil ki ale khonunga a le chiang wa hil thak ki chi kha hil hak pi a hi ma huai kha thei ding
หุชีเสียกะค่ะเปล่าเลยหามทุกขัดทีอินไว้บ้านลายเกลเสียมเตียบังอินเลงละก็ลายเกลเสียมขยอมทำดิวน์ก็ยิงตาไว้เตียบังอินเลงลายเกลเชียงเอาอีตั้งทูเตียบังขวดนี่นาวปังเดนะคนชีกุมโสมนี่คนชีกุมโสมถุมบังคนชีเลกุมโสมถุมหน่วยลำทางเขาเลียนดาวตั้งทูเทติงขุนนลีกดิวเล่ทางเขาเลียนดาวตั้งทูเทบังซาอมหุ่นขบมั่วคุบจิงเล่งอันบอมตั้งทูเทกวามเล่งต้องห้อยตั้งทูเทยายเตี้ยคงใครขิลดีไว้จูยายละคงอัตยต่างทุกเกียนเสียมีมาเลยข้าเกียนสุกไม่ดิ้งเลี้ยงต้องห้อยกระจีอเมลห้อยด้านคงเลี้ยเกียนดิ้งมั้งว่ามุขาหิอมตะกาเกียนดิ้งว่าข้าว่าอย่าเลี้ยงต้องห้อยข้าอัศมข้าสาวจริงว่าไอ้ปนกิปันเลยอย่าไปจริงหอยตะเลบานไพ่จะเกียนสุกหมดไม่ดิ้งหัวจิตานะอีเกียนเชียงข้ามินอีลุงสิมันละดิ้งฮีอีตาเตียนข้าคนเทปีดิ้งว่าฮีอีเกียนเตะข้ามั้งหอยเตะต่างทุกของข้าอาเกลเสียมเตียนลายเกลเสียมเตียนสาปเอาไว้นั่น translate อุ่นละหอยเชียหอยสาปา translate เป็นข้าเอเกลเลยนะอีเกียอี neighbor เตะอินเวงเตะเกียงของอีน่าฮิลดิ้งว่าต่างตัวเตะของอามาเลยอา pronounce เสียมเราปีค่ะเดี๋ยวนะอี guess อินไอเตะบังอีน่าอามาบัง pronounce สักเด็กเลยทางเล่งต้องห้อยบังชิเลวค่ะ pronounce ฮิลเราดีไว้ชั่วเสียมเราปีเกียนสักดีไหมอามินของข้าหัวจิตานี่เลยค่ะแรงช่องห้อยของจะไม่ทิ้วมั่วเทเราไว้ค่ะแรงห้อยของจะไม่ทิ้วปอยท่าเราไว้ค่ะเกียนสักดิ่งโอ้ยเสียกะค่ะกีมินบังเลงค่ะกับปูเทนนขวดนาวค่ะฮาวเลียลลจีนนเปียวะกับปูมินทวมสหาวก็ข้าเสียบุขวาเสียบุฮาวสเตกะฮิวะทวมสหาวฮาวเลียนลลมาเห็นเช่นกับมินค่ะว่าข้าสาปวันไปอุดโลนสาปาวมินอันนี้อาเซียก็จีน่าเฮท่าโลฮีเฮเลเลง culture ก็จี preserve อันนี้บางคตีอภัยโมนาค่ะกูฮีด้านเป็นข้าหอยเป็นก็จีน่ากี่เฮเลเลงอาลาอุตีเดียคนเย็นนะสาบมินนี่เชียงอะค่ะอีกาไวกำของไวกำมิเชียสาบกำของยอมเดียกันเลยไวกำมาเลยทวินหัวยอมมาเลยค่ะอาสับนบไปเชียงอาสาบมินค่ะหัวยันซ้ำไว้จู่ห้องสับเชียงว่าอิมินตักเป็นนนกิสังข้าเรามาหัวชีเชียงอะค่ะยายลักของอาเกียนทีเลยดาวิดบังขักกี่อมไม่เทติโมธีบังกี่อมไม่เทมาหัวชีดานเดียวค่ะยอมเชียงอะค่ะอีมีหินาอีน้ำอีปูปาเตตัวอีคอนเนคชั่นอมเปลี่ยนค่ะอีหอยเป็นขัดชิวันเชียงโซโลมาตัวเก่งค่ะก็ตัวไรตะก้ามินเนสตาหัวอมกะเฮียหัวยากมินก็ explain เสียละเกมินค่ะกับปูปาเตตัวก็คิด connect นาฮีเกมินมาสเปียน how ค่ะกับปูมิน how อัตบนาโตก็คิด connect นาเวก็หังสู้ดานุหัวยาไปโซนฮีหัวจีเซนเกตปาตาในสามตากะเฮียเมียนมุค่ะ college ไก่ของสมัยที่โน่แล้วอุปากะเฮียเกไว้ค่ะอินตาบังในอินกับตามินค่ะคูบรูปยังเห็นจินกับป้ามินด็อกเตอร์ทางจินเขาไปจะกะทางจินคูบรูปยังไว้ค่ะกับหังโออภัยโซนอมดานะฮีมา relay race อีเทวิกุมา relay race ค่ะไว้บังอะไรบัตรนกิป้าโซนดานุค่ะหุชิดานเห็นจินบัตรนกิป้าโซนมาว่าขังขัดปัดขังนอนหุชิดานะค่ะอีขังสูดนะขัดเลี้ยวนี่จินไว้ค่ะมินาอมฮีไว้จะกะสักกะนูเลปาเตบังอินะสาบมินขอนไปอูเท็ดเกวะสามินในเตเลงอาเซียนน้อมโลเอ purpose อมเจียดดิงฮิเลเลโกกันในโลเสียโกเสียมินเสียมกีเลวมินบังอันสมุนฮาวเลียนลัลจีบังโลเทโลอินมินเนปลิสายอมนะบังฮาเลลูยาสวกสักโมฮาเลลูยาชีจุดเสียขโลปะเทียนมินขัดเลยเห็นเช่นเลี้ยวไหวเตลักบังฮานุมานลาบังกิเห็นเช่นอปะเทียนขัดตุกิสวกเห็นเช่นเสียมเราปีเปียนสัมเตเตหันหัวขับป่วยเราสัวฮีจีค่ะซุ่มนาดิ้งเลลักเราดิ้งหาวเลียลัลฮีไว้ค่ะหุชยามีนาเลงใหญ่นั่นติดยมนอนฮีมาหอยบานินะอีปวนตัวก็สิลเตบังชีนะอีโจมิฮีนายตัวสังเทเดียจีนอนเล่ยายฮิเตของค่ะนิติงาสิลดิ้งเกลเลงออฟฟิศกายนาบังอ่ะนิปอยโมเดวหุ่นบังสกูลกายนาบังอ่ะนิปอยโมเดวหุ่นบังอ่ะโนเลงนั่นนี่ดิวน์ก็ยิงเต้าว่าจะ annual day จีของเลทิลตัวม parents teachers meet จีดันเดวตัวเตของอ่ะค่ะยายบังยายข้าส่งมีปวนนะฮียายเทฟกูมั่วแกฮีเปลี่ยนค่ะยายเปลี่ยนกันอีกใต้เปลี่ยนค่ะไปเตะปวนดูมาฮียยายเตะของค่ะหลักกี้ฮิโลมุนตัวมาเลี้ยงฟังก์ชันปอยโมเตะอีเต้นค่ะเชียงอี larger community เตะมา
iten khak cha khawai hi ding vote khia banga America citizen omten khudon lig di ule America wai te bang vote khia bang ipai ale leng yai ipuan te bang hi ina va paile le solemn occasion khatai cha poi tha loi chu ma thil poi mo yai banga thei lo tia din kon gian dinga yai paite puan dum kha ke pi kha man kho chinga hiya raja go kho thang na sa khau ya hi ama kha e zo mi khang thua kha poi mo hiya ama tunu hiya man kho ching kha aman kha yai puan dum kha a design hin chen 1944 Japan ga lai om lai ama wai kha na design hi in wai kha paite ko paite tribe te na chini paite chi ten kha yai pen khon zat pi wa tu tana ka om na pe wa kha ka paite hi na be lo ka zo mi hi na be lo hi chi wai kha ala sakna a tua hei la ka yum kya hi lo wai a Minneapolis ha ka bang khat ni oleng first day ni aleng ka hi ma sak pen kha yai puan ti hi ma i hi na pen kha akilat na wain kilat chiang kha America na ham phau ka chi na kha America a kha hi chi bang te ngai sa ngoi chu amau pau banga pau thei ding chi ma banga sa pau leng amau tu kai siam ding hu chi kom ko ma e hi na leng ki mang hil lo ding ma hwai hi le kha amau khon ngai sang lo tel ding wa hi chi kha kon gen ut na hia in e yai society tuam nam tuam ki mu khom chiang kha model ni oma chi wa sap tion gen naw kha khat kha melting pot model ai chu melting pot chi chiang kha an bang le iwan khoma le me tuam te kha sathasai huana le aveka a identity be vek in chen hu chia kha chi ne yai e sabang kha e apokai bo khoma le kha apok ma a asi zo le thil tuam te khong kisung goi ve kai chang ho chan be sim ma a hi nan be sim wai pen melting pot hin chen a model khat pen kha salad bowl chion salad bowl chi pen ya le salad kha ye ta le salad du chia to ma wai salad bang di eta le kha hoya salad a item te cucumber tangma hi tai na tomato hi tai na ai ke le cabbage hi tai na kopi pa hi ta le hoai te a hi na mang loi chu hoai te a hi dan ge yaw min chen hilele atuam toma omvek na un hilele khat dana salad hi ve ma why salad bowl model pen kha to America bang le ha again tawn chen huchi ziaka kha en kha a melting pot hi zalowina nam dang ai wa om cha kha amau kenga vaki pe ludin nang min banga chi bang imen bang sial tuman ke min chu David ei vele David tana be sak mok di lo David in ei ale leng mang suan chi bang tel ka min chu David mang suan cháu cha gen ding ma hoai pen kha hile salad bowl model pen kha hoai hi ma melting pot pen chu amang suan pen kha gen ngam loin hian khat te bain amang bang kha i kaiut lain David ma chi dan deu kho kha hoya kha a stylist de wau cha American so asak tum te ma hoai bang omin hoai te pen kha melting pot model hin sin hoai pen kha ko aman ki de no lo hi academia sunga le kha even in the academia the Americans respect the salad bowl model much more than they respect the melting pot model. Ma, why can't I take wa hi? Chi kha kon gen thakut a, why zaka tu yai ho hunai hin na 2025 a kha culture tuam tom ki za tak na in ham phat now na community om na te un kha no culture on za tak pi di hu. No amau culture na va za tak pi na kwa le. Why pen kha thei gi ge ni chi kon genut a kon vai khak na ding na hun sot kon la sima tua ya award tuam ladi kha bang leng sports tuam ladi tuam na omwa hi na pe wa kha asyam pen hi tup ding ke tempai na pen kha tempai na chile lai bu gel chi khong kha ke lung lut na hiya lai bu khat kha kana swa sam ta a wai kana gel pen kha India ka gel publisher chu UK apada ki publish hiya zan je kina Chicago ka va phak laiona on ka va thei khia University of Chicago library kalai buana omin chin hoi bana kha US Library Congress bang ale kalai bu omin America University somli wala kalai bu ma hi chi kha ka va mo khia hoi bana kha to Harvard Princeton chi ti khong ale kalai buana om da nai chu hoi ho kai khana om wale kha ke lai bu gel haw le lal guite chi apata ana songun la hoi banga kha banga isi zo nunga leng
i legacy khathon suak di tamai ma chi na hen chen huchi ma abanga kha music siam ten kha YouTube khon non upload chiang wa a c in mang hitalele ila hon ki sakpi lai ding a hi ma tuna i heutunu nuliani bang kha katun na hiya aman kha alawa saku wai banglai kamang hi zual dena kun gen zo gama lian la tang chi pian kha ke kha lalam siam lo ngan ngai siamun la hile katapain kha la ngai ngai ho ten chen ama bang kha a hil hak sim chiang a kha yai nulian ni la sak pian kha de in chen hoi pinaka het dam zel hoi chu hoi la khang ngai ut in cha ngai keu in cha mit fellow zeno cha en thei ma hoi ti pian kha nulian ni te khoi no nom zo san new honom chiang a tua hi tha lo kum som sagi zo nong cha chini hoi zo nong chiang honom no sang chiang hoi YouTube video om den hai chiang a kha hoi pian kha amao legacy on hi tamai chu huchima abanga kha thil tuam tom item pai na tuam tom om chat ding hoi te pian kha i nak taka itoi san tum ding in huchina om hi le kha ac zo nong chiang a leng itute bana waita si jong chinga le waya paison ti pen kha i zo mi hi na pen kha gel ding ma wai pen kha te ding hi wai zakin hi pe ma siam pen som ni in mi laka atung ton pen siam ni in som ni in atung tuang pen i hi bani na wai itung tuang na pe ma i zo mi hi na pen zo suan hi na pen hoi pen pa toi chum tum chat ni ka ki pa ke